Khlem la thaw pyrthei satia ke Barcelona. Haka jing kendu jong ka ya ke PSG. Bat kut no ke Man City. Haka jing kai. Haka jing le kai Champion League. Tengah pada sobai pi ki Paralok syak na ke chana. Lada bi Sngew tonat i ki Khubor sport haka na ke chana. Sngew pa wat klet ban subscribe. Te hoi Paralok haki jing le kai Champion League. Hapa ding ke Man City persya iya ke Monaco. Kane ke jing le kai. Kalekut haka jing kai. Leng bada la arkul. Bat iya kita ki argol li oban tep daw Erling Haaland. Nakabenta ka Man City. Kat ba haka wepat ke jing kun. Apa ding ke Napoli persya iya ka Sporting. Akane ke jing le kai. Ke Napoli kali oban khori ya ka nam job. Leng bada la wekul. Kibala tep daw Holun. Paro artli. Bat kibala assist ro daw Kevin De Bruyne. Baro artli. Nakabenta ka Napoli. Kat ba nakabenta ka Arsenal ro. Haka jing kun persya iya ka Olympiacos. Ka Arsenal kali yoban Korea ka namjok. Lang ba da Arlen not cool. Kibala teb da Gabriel Martinelli. Bat usaka. Bat nakaliang ka Juventus. Haka jing kun persya iya ka Villarreal. Kalakut haka jing ka da Arla arkul. Kat ba ka Borussia Dortmund. Kali yoban Korea ka namjok. Lang ba da Saul Wekul. Persya iya ke Athletic Club. Bat hoi Paralok haka jingi kun napadeng ke Barcelona. Persya iya ke PSG. Kane ke jingi lekai ke dalong shisha ke jingi lekai ke pahitna. Namar par orliang kini itim. Kila iya lekai pha. Bat haka jingi lekai jong ke kelas step. Day ke Barcelona ke bala laban lam ke matsua. Iya ke gol nengkong. Ke bala tep da Ferran Torres. Ke bala assist ru da Rashford. Haka menit ke bakhat kendai. Andre haka menit ke balai pupra. Ka PSG ke lalaban banpai ya kate ke gol. Lengba umayulu. Kumta haka ne ke kelas step. Kini ki gol kilane hi kumju. Andre andalawan pai biang syak ke kelamit. De haka menit ke bakhandai pyo. Ka PSG ke lalaban tep iya ke gol penjob jongka. Kata ka de ke gol ke baar. Lengba Gonzalo Ramos. Te hoi Paralok haka ne ke jingle kai. Ka PSG ke lalaban job. Khlem dadon unong job. Iya ka Balandor. Udembele, Desirdo, Marquinhos, bat ukui chakaras kelia. Bat haka ne ka jingele kai. Ununu Mendes ulalong kum man of the match. Bat haki Arsin bau yukendu bat ulamin Yamal. Ulalong baro Arsin kum uta man of the match. Khublei Shibun.